Boka phela lapha encwadzini yaJohane wokuqala umpostoli lithi bhekani uthando lolungaka. uNkulunkulu ekasiphe lona wekuthi sina sibithu ukuthi sithiwe sibantwana bakhe nangempela singini. Lokuba ngumntwana kaNkulunkulu bazalwane likophelo labo lisetulu kakhulu. Iprice yabo iphakeme kakhulu bantwana bakaNkulunkulu. Nibo balobangela uNkulunkulu ukuthi bafundisi bethu balale uthongo benyo. Bakabana ngekifundo ukuthi singabafundisa ini. Lesi sehloko lesi. Lababone ukuthi sifanele ukuthi sifundiswe kithi bazalwane. Khona ingoti yokuhlanganyela nemasonto ingeke izesithobe. Ngoba silabafundisi uthi ke uNkulunkulu nitawuwenta ubesivele sikhulu futhi ube mkhulu kakhulu. Sanibona bazalwane. Le ngoti ke bazalwane ukuthi umntana kaNkulunkulu sekasindisiwe waze wanethele ebandleni laJesu. Kepha bese utholakala uhlanganyela nemasonto. Iyambangela ukuthi angasabi mkhulu. Sanibona bazalwane. Iyambangela ukuthi ama-values uNkulunkulu ekakhuluma ngawo amlahlekele onke ngoba le ngoti seyimbambile umzalwane. Ngekuhlanganyela kwakhe nemasonto. Ubaqhubeka ngabela ufuze landelayo. Ngiyababusisa labakubusisako. Nibaqalekise labakuqalekisako. Komola nzabelwana. Niyabuza uNkulunkulu akathumeli umfundisi akathumeli umprofeti kulo mzalwane. Uthi khulumela naye umlomo nemlomo ngoba anamfisela ukuthi ingoti afinyelele kiyo imbambe. Uthi Abrahama lokukhona kimi nawe mnako. Ngihlelile mina ngimusimakathe ukuthi labakubusisako wena ngikawena njalo ngiyababusisa. Wena Abrahama labaqalekisako ngikawusukuma ngetinyawo ngilwe nabo. Leni mkhulu kakhulu. Amen. Nibakhulu kakhulu bantwana. Manje nibakhulu ninjalo. uNkulunkulu akafuni ukuthi ingoti sathanele kasihlelela yona isibambe. Uthi Petro yokuqala sahloko 5 verse 8 qonzani. Nilinze sitha senu sathane siyahamba siyabhodla sifuna lesingamgwinya. Melanani naso sitha seniqinile kukholweni. Sanibona bazalwane. Amen. Manje abantwana bakaNkulunkulu akufanelanga ukuthi sitholakale kusini sihlanganyela kanye nemasonto ngoba lokho utawusifinyelelisela engotini lethide asifuthi incwadi landelayo. Korinte wesibili chapter 4 karafonza verse 14 sehlaye nayo umabuhle siyofika lapha ku16 lo etholayo afunze masinyane ngoba isikhathi siyahamba. Korinte wesibili sahloko 6 karafonza verse 14 siyawuphumla ku16 funzani bantwana basekhaya. Lithembeni la uNkulunkulu lophilayo sihloko. Ningaboshela ejokeni yena labangakholwa. Empeleni nje kukhona yini ukuvana kokulunga nebubi? Buyini ubudlelwane bekukhanya nebumnyama? Amen. Ngicela lo yedwa afunze Johane 7 verse 38 no 39 ngiphuze ngifuna ukuhlanganisa nalendzaba le ngihambe kwani. Johane 7 verse 38 na 39. Lokholwa ngimi njengekusho kwemibhalo etibilini takhe kuyawuhlala kugobhoda imifula yemanti ekuphila. Asiwalubanise Matthew 6 verse 5. Ngatohamba sigaba le6 vele ngishwambakanye ngene. Nani thandazako ningalingisi batentisi
ngoba bathanda kuthandaza bemile emasinagogeni nasemajikeni etitaladi uze batobonwa abantu. Ngoba sesingiyabona. Buyani sikhombe bazalwane. Nami ngalivile Nkosi bazalwane indzaba yethu bungoti bekuhlanganyela nemasonto. Lana sithola iBhayibheli hayi inoveli bazalwane. Lithi ningahlanganyeli buyela zakwela. Ningaboshelwa ejobeni yena labangakholwa. Bazalwane na umyalo. Uyasiyala uNkulunkulu nalamhlanje livi la uNkulunkulu isenemandla yokwenta umsebenzi kithi. Lithi ke iBhayibheli siyana akungendeki bazalwane. Kuthi sitholakale siboshelwa ejogeni linye nalabangakholwa. Umuntu utathi bayakholwa laba basemasolweni. Ngiko ngisasifunze lo Johane 7:38 sanibona bazalwane. Amen. Mphindze. Lokwenza kahle kuyo. 7:38 phela lokholwa ngimi njengekusho kwemibhalo etibililini takhe uyaqala kubhobhoda imifula yemanti ekuphila. Ngiyabonga Ntolini. Buya kimi bazalwane. Bantu bemasonto bayakholwa. Nasathane futhi uyakholwa. Kunjalo. Ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona azathuthumela. Amen. Kumele sathini ngethini ukuthi umuntu noma ngathi ukholwa kanjani. Uma ngeke ebandleni laJesu Kristu ukholwa kwakhe kunelisikela. Kunembuto. Ngiko lo Mateyu sihle simfunda ko verse 5 lithi nani thandaza likhuluma ngathi. Uma ngabe niyathandaza bazalwane abofanana nebazenzisi. Ngoba bayathanda kuthandaza bemile emasinagogeni abo nasemajikeni etindlela bentelwa bona abantu isikodwa umvuzo wabo sebavele bakwemukela. Ngibona kanjani ithi kunebungoti bukhona bukhulu bazalwane. Bekuthi umzalwane atholakala ahlanganyela nemasonto bayakholwa yebo kodwa kukholwa kwabo kwekufarisa kokutentisa. Inkinga abathandaza bemile. Kanti iBhayibheli sinakabe wena uthandaza ngeke endlini yakho uvale umnyango bese uguqa phansi uthandaza uyihlo losekusithekela utakuvuza. Amen. Amen. Bengifuna ukuthi senze kahle uthenini kunengoti njalo kuhlanganyela bemasonto kanti bayakholwa. Sanibona bazalwane. Usto 38 kumele sikholweni njengekusho kwemibhalo. Noma ngubani umuntu lokholwako nebazalwane longakholwa nje kwaBhayibheli lisho. Sanibona bazalwane. Akukafanele sihlanganyele naye. Ngibone kunengoti kuhlangane nemuntu athi uyakholwa kanti usahamba inyanga uthandaza emile. Sanibona bazalwane. Amen. Sine kukholwa kwethu kuhamba njengoba imibhalo isho. Ngibone kunengoti bantwana basekhaya utholakala uhlanganyela nebantu noma bangasibakholwa baze bakhulume nangetilimi. Sanibona bazalwane leti zingakuhunyushwa kodwa kunengoti enkulu sitawuyithola sisaya nayo endaba. Chubeka kulokho inge lapho zabelwa. Ningaboshelwa ejobeni yena labangakholwa. Empeleni nje kukhona yini kuvala kwebulunga nebubi? Kuyini budlelwane bekukhanya nebumnyama? Ngakamanye amagama nebazalwane lo tawutholakala hlanganyela nemasonto uhlanganyela nebantu bebumnyama. Sanibona bazalwane. Amen. Na uhlanganyela nebantu bebumnyama vele udidalela wena inkinga ukuthi utawutholakala sewenta tintfo noma kavumeleki udenda ngoba bayadenda bona. Angithi inkinga abakholwa njengokusho kwemibhalo. Amen.
Amen inkozweni. Bayathanda ukuthandaza bemini. Imfundiso eBhayibheli baphila eceleni kwayo. Ngikho ke kunengoti umntana kaNkulunkulu osebandleni laJesu kutholakala hlanganyela nebemasonto inkulu kakhulu lengoti leyo. Ngikho lithi lapha la siqale khona Abrahama ngiyakwenda ube mkhulu kakhulu futhi ube sibusiso. Amen inkozweni. Kodwa icala yathini yathi akaphume. Ube mngeni wakubo aphume ehlotsheni aphume naseve uyabona ukuthi akayeke lapho ngoba utawuba sengotini ebonakalelwa inkomo. Inkulu ingoti bazali uhlanganyele abantu bemasono. Amen. Amen bazalwane. Umyalo ke lona ngizelele. Umyalo waNkulunkulu lothi ungahlangana kanjani kukhanya nekumnyama. Ngalamanye amagama teluse mzalwane. Ungatholakala uhlanganyela nebantu lesingakhonti nabo. Ngoba noma kuyakwenda ukuthi wegcine sowenda tingo ofanana nabo letingakavumeleki kulokhonta uNkulunkulu. Bese kubalala ukuthi sewuqala kubasitha saNkulunkulu nyalo. Inkinga yakho ngulokuhlanganyela. Kanti kube bewuhlanganyela nebantu bakaNkulunkulu kuphela bewutawuqhubeka nemfundiso lekahle. Lesekelo lefundiswa iBhayibheli sanibona bazalwane. Hayi inko labayibone ukuthi kahle noma iBhayibheli ithi kahle. Amen inkozweni. Amen. Amen bazalwane. Amen. Asambeni siyofunza incwadi elandelayo. Incwadi yeMakhosi ekuqala bazalwane. Sahluko 11. Awuqala ufunze uverse 1 sehlinayo. Uma buhle uNkulunkulu siyogcina lapha kuverse 9. Emakhosi ekuqala Chapter 11. verse 1. Yeah. Emakhosikazi aSolomoni isitolo. Solomoni inkosi wathandzana nebafazi labanyenti betive bangephandle kwalendodzakati yaFaro. Ngaphandle kwendodzakati yaFaro. Abesena amakhosikati labengama Moabi nalabengema Amoni nalabengema Edomi nalabengema Sidoni kanye nalabengema Hethi. Verse 2. Abesuka kuletive simakaze lebekhulume ngato kuma-Israyeli wathi ningaqali nenziselane nato ngobe noma kanjani tiyawuguculela tinhliziyo tenu kubonkulunkulu babo. Phumula lapho nzabelwana. Naye indzaba abantwana baNkulunkulu sibona bungoti bekuhlanganyela nemasono. Amen. Noma nebantu longakhonti nabo. Lapha iBhayibheli lithi Solomoni wathatha abafazi amakhosikazi lamanyenti. Uma thatha amakhosikazi lamanyenti lithi iBhayibheli wenda imistake. Lo ngafanele sinesiyeke. Yeah. Ithi lenzaba yalokukholwa kwethu nebazalwane. Noma ngubani umzalwane sikhonta naye. Ungaba ngulomusha, ungaba ngulomzala kumbe losashonelwe inkosikazi noma umake loshonelwe ngibaba wakhe. Uma sisaqhubeka sikhonta, uma inkosi ngathi kumbe ngulomusha noma ngulomzala ithi sale uthatha sanibona bazalwane. Akanalungelo ukuthatha umuntu esingakholwa naye. Ningiva kahle bazalwane. Amen. Akekho umzalwane lesikhonta naye lonelungelo lonemvume yekushada nomuntu esingakholwa naye. Ungakwenda lokho uhlule ukukholwa. Uhluleke kulalela uNkulunkulu wambukile. Solomoni wenda iphutha lelo la lafunza khona. Umntwana kaNkulunkulu angumholi ayaliwe njoba sineluleka bazalwane.
kwekuthi kunengoti uhlanganyela nebantu bemasonto. Amen. Lithi-ke wathatha amakhosikazi lamaningi kubalwa tivele tiningi letivele tibalwako yaseKhanani. Bantu abangasiba ka-Israyeli kodwa Solomon asekukholweni wenda liphutha wathatha khona abafana. Wathatha abantu abangu-700 webafana. Labafana abangu-700 abathatha Solomon abathathanga phakathi kwalabakholwa kanye naye ka-Israyeli. Weka umyalo kaNkulunkulu wona. Ithi-ke lapha futhi khona dzadzewethu Solomon wathatha labafati betive noma uNkulunkulu bekazamyalile kwekuthi lokho akukafanele awele. Kodwa Solomon nokuba sihlangana nhloko selikholwa watholakala agaluja umyalo weBhayibheli wenda lokusitiwe angabokwenda. Sithi-ke kini bantu labasha bosisi nabobhuti akwentiwa ukuthi umuntu akakholwa kuJehova lwadala izulu nemhlaba bese uhlanganyela nebantu bezinkolo letini. Amen. Amen. Qhubeka zabelwa. Abanye amakhosikazi langemakhulu lasikhombisa labetalwa ngamakhosi. Tingalitafi tatingamakhulu lamathathu. Emakhosikazi akhe amphambukisa. Ngesikhathi Solomon akhula emakhosikazi akhe abeya ngekuya kumphambukisela inhlitiyo yakhe eThixweni. Umula lapho nzabelwa. Lithi-ke lapha eBhayibheli Solomon wathatha 700 webafati lebubetive akabathathanga lo 700 la ka-Israyeli. Laba bathatha khona labantu laba bebaphila bakhonja Thixo. Ngiko la siqale khona kuGenesis 12 uthi uNkulunkulu Abraham aphuma evela kini. Nawalandela ukuthi akaphumeleli evela kuAbraham bebakhonja Thixo. Kuze angaweli kule ngoti ukuthi naye akhonje Thixo kanti umntwana kaNkulunkulu uzamseve somandla uthi phuma phakathi kwabo. Uyeveni mina ngakhombisa lona ngitafike lapho kwethu besivele sikhulu utawa mkhulu kakhulu hlonipheke ube sibusiso. Amen. Amen. Niyayiva le Bible ithi inyalo la. Ithi labafati bakhe Solomon kwathi ngalesikhathi akhula abamzala lithi bamphambukisa kuNkulunkulu wakhe baqala kumdonsele ekuthenini akhonye Thixo. Yini igama laloko? Yingoti. Lekatendela yona Solomon ngekuthi athathe bafati labangasibo baka-Israyeli ubathatha banemikhuba yabo bakhonja bomoloki bakhonja Thixo letahlukahlukene. Letinto lakabathatha Solomon beka nato la kuye tingathi enhlitiyweni yabo vele bangamkhonti uNkulunkulu bakhonja uNkulunkulu bemama. Yingoti-ke lena bantwana bakaNkulunkulu bazalwane. Lehlela umzalo ohlanganyela nebantu basonto. Uma ngabe uhlanganyela nemakholwa lathi kuthandaza umile akuna stress. Nawe lo moya uthandza ukubavakashela fellowship nabo. Batayifaka lelo vele ubathe anamgcoka isudu iyangcola. Sengeke kaliphinza nakabili ingakabuyele edry clean. Ingani bathi lapha kuthandaza umile akunankinga akunenzaba. Ungazuthi kahle le yabo noma ingenavesi iyakhela enhlitiyweni yakho. Yini leyo ingoti yekuhlanganyela nemasonto? Funza Ezekiel 7:60 phela. Siyabuya lapho uzabela kwasicacela. Ngifuna ukuphawula nje ngenye. Ezekiel 7:60 funza. Funza lo munye. Waguqa phansi wamemeta
wasiphendula ngelizwi elikhulu wathi, Nkosi, ungababekeli isono ngalokhu labakwentako, wase uyafa. Zenzo 21 verse 5, funza masinyane. Zenzo 21 verse 5. Kepha kwathi kube kuphela isikhathi sekuhlala kwethu nabo, sabashiya saqhubeka neluhambo lwethu. Basiphekeletela bonke kanye nalabasikati nebantwana baze basibeka ngaphandle kwelidolobha. Sefika elugwini saguqa sathandaza. Amen. Uyabona na uhlanganyela nebantu besono labathandaza bemini usuke ukithengisile. Ukithengisile ngazuka. Noma athinte uNkulunkulu Abrahama ndaweni ube mkhulu kakhulu. Waze wabanjwa ngumoya wokuhlanganyela wefellowship nemasondo yathi ukuthi hayi ngihambile igama lakho. Sitakuvalelisa masinyane. Sitabe sithi bekunabani ebandleni lenkosi. Inkinga sewubanjwe ingodi yokuhlanganyela nemasondo. LiBhayibheli lithi Stefane bambulala bamgcoba ngematshe. Weguqa phansi ngemadolo wabathandazela laba abambulalayo. Abacela lankolo kuNkulunkulu ngoba umzalwane akabambile emagcubu umuntu. Uyathethelela uyaxolela. Lapha ngakithi enkandleni yesondo lasemetropolitan bagijima ekinkantolo kulamalanga bayabophana babangathi kudla. Lihlukene phakathi lithi cucu babangathi kudla. Sizathu abahamba abaphili njengokusho kwembhalo. Amen enkozweni. Amen. Stefane keguqa phansi uyathandaza uthini? Uthi Nkosi ngicela ukuthi lesono labasentabo baxolele ungababaneli isona. Ngoba Stefane aphila njengoba livilisho angenamoya yokuhlanganyela nebantu bemasondo labathandaza sinoma kanjani. Noma vele ngihloko embhedzeni na uyakhona ukuthandaza. Nakatawulala kodwa wena ufundisekile. Waze wahlanganyela nemuntu welisono yathi ukuthi sewukithengise nje. Uthi lo verse 5 lasifunza khona wasebaphelentela Pawula abazalwane. Bahamba baze bafike ebundelwandle bobabe nabomake nebantwana. Lithi nasathi ugibela umkhumbi Pawula lithi baguqa phansi ngemadolo bathandaza bamvalelisa sanibona bazalwane. Amen. Ngoba lento yakhele phakathi kwabo. Amen. Imfundiso loyifunzile umuntu lomusha. Uhlanganyela nebantu bemasondo uyayigeza uyisusa. Bese kungena le yabo lejelile. Ungaze wendeke lokho sewukule ngodi lesihloko lesikhuluma ngayo. Bungoti behlanganyela nemasondo. Sitawufa nase ukhuluma sewuvala imbumbulu za noma uthandaza umini uyangufa kuNkulunkulu. Ungaze uqale kusho njalo kahle sewudlile kulo muthi lo ayalwa ngawo wekuthi ungawudli. Kuba lo umphumela uhlanganyela nebantu betinqolo letibheke eceleni. Thobeka nzamelo wakho sibiyele kuwe lapho la ugcine khona thuleke phambili. Inhliziyo yakhe yayingasekanikeli ngalokuphelele kusimangazelo uNkulunkulu wakhe. Phumula nzamelo wakho liphuzu lelo. Uthiwa inhliziyo yaSolomon yatholakala seyingasaphelelanga. Ekuthi nikelele kuNkulunkulu umuntu uthi kwabangwa yini? Kwabangwa kuthathathe bafati ngaphandle kaIsrayeli. Kwabangwa kuhlanganyela nebantu langakholwa nabo. Leyo ingoti igama lakho. Nathi lamuhla kungasibamba abantu abasha silahlelwe nguwe noma bese sibona sibafundisa ukuthi hayi uNkulunkulu uyamsida lo muntu omusha lejaha noma lentombi ukhona kwakhe kuba netithelo kunetimbanze uyaqina manje. Kodwa ngekucala ukuhlanganyela abantu bemasondo
ugezeke yonke lento. Uqala umqondo wakhe manje ungasaphelele ekubambeleleni emfundisweni yaNkulunkulu lephilako naliqiniso. Solomon watholakala sekaphazamiswe makhosikazi akhe langu-700 ngoba bekawathathe ngaphandle kokukholwa. Banetimfundiso yabo letafike dadayilutha lemfundiso yaNkulunkulu. Dayiqedza yaphela nya. Chubeka zabelwa. Inhliziyo yakhe yayisengabanikeli ngalokuphelela kusimakathi lo uNkulunkulu wakhe. Njengenhliziyo yeyise Davide. Chubeka. Walandzela bo Ashtatori, sithixo kade semasidoni, namoloki sithixo sema-Amoni, ilasisinengiso. Ngakho Solomon wenza lokubi emehlweni asimakazi. Ngomola zabelwa. Niyambona umzalwane lohlanganyela naletinye tive naletinye tinkolo. Ugcina entalokubi. Ugcina angasabi isibusiso, ugcina sekasicalekiso, sekasichefe. Uba sichefe ngisho phakathi kwebazalwane nangabe sewulikholwa lese linakhathi ivumelwane nebaletinye tinkolo. Amen. 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 Besina Good Friday bekumele sibe la. Sanibona bazalwane. Amen. Sehlule. Safuna indzawo lapha eluyemo. Sayithola sanibona bazalwane. Uma sekumele bayasikhombisa lendzawo kwashintsha kudle etafuleni. Bathi lo mfundisi wakhona lapho loyi-1 lomake waphikisa lamadodza onke alapho wathi kukholwa kwethu akudlelani nalamanye amasonto. Labanye abafundisi lababobabe sebavumile basemumele sekumele bantu osibonisa ukuthi ngiyabona amafasitelo ayaphila onke, ngiyabona lokuthi kukahle. Uma niqedza kumele kube kunje. Sanibona bazalwane. Lo make yedwa wathi khohlwa ngeke kwendele lo. Sagcina vele sehlulekile kubambele ku Friday lapho ngoba emile emfundisweni yakhe. Baphi bantu labasha esikhatsini tethu bazalwane. Labatawubambele sifundisweni esiphilako bakhutha ukuhlanganyelwa netinkolo letibhekele ebantu abangekho ebandleni lenkosi yethu uJesu Kristu. Chubeka nzabelwa kwehla nayo. Akazange alandzele simakazi ngalokuphelele. Njengoba kwakwende uyise uDavide. Phumula sisi. Solomon lapha ukufakela enkingeni yokuxabana naNkulunkulu manje. Lithi akazange aqhubeke abe ngilophelelako ebambelele kuNkulunkulu. Sanibonani bazalwane. Inkinga yakhe ngilokuba nebudlelwane nemakhosikazi angaphandle. Amen ekozweni. Nalamuhla ke lemfundiso isesemile bantwana basekhaya. Lo hayi jawuba nenkinga. Lo sisi nami lo MC. Angikhulumi ngayo ukhuluma ngamakhelwane. Wake wangifonela lomunye lo bekade afunza naye. Wathi ngingaya yini emasontweni ngathi cha ungaqali sizobuye. Nisangilalela. Amen. Wangayithatha lendzaba kuthi ungayi waya yena. Lamuhla wafa ekukholweni. Lo wayithatha indzaba yami nami uMC. Watiphatha kahle noma semaveni. Waphila ngalendlela umbhalo losho ngayo waphila kwaze waba kulamuhla. Solomon lehluleka kuyithatha lendzaba lithi sewuyehluleka ubambelela awuphindze khona lapho la ufithe khona sabela umntazi libeka. Akazange alandzele simakazi ngalokuphelele. Njengoba kwakwende uyise uDavide. Kusho ukuthi wabe sewela endodini Solomon. Yekuthi ehluleke kulandzela uNkulunkulu
ngalokuphelele. Yimoni igama lalokho. Kanti Mateyu 5:8 uthi lithi banini labaphelele njengoba nalona lwanibida uphelele. Lona lapha sewehlulekile kunanzela uNkulunkulu ngekuphelela. Ubangelwe yini kuze nathi singenzi iphutha lifanana nelakhe bazalwane? Inkinga yakhe weka umyalo waNkulunkulu. Wadina sekathatha abafati ongafanele abathathe. Sanibonani bazalwane? Amen enkozweni. Kukahle ngixoxa nani nibantu abasha. Lenisengakathathi uze wapi umvlomusha uthini? Noma kungaba nabani phakathi kwenu lonemfinziso yemadimoni, letha ungathatha wena ngaphandle. Ingani bayathatha ababubi? Sanibonani bazalwane? Wena wakungaphi nanga utawuthatha lemfundiso leyo? Ngoba inkokhelo yesono yini? Ngepha kunesipho semvusa saNkulunkulu. Lesimo uJesu sipike taphila lophakathi. Sono nesono sibe sijeziso umuntu kaNkulunkulu ngasithola lo nginsasende. Amen bazalwane. Qhubeka ngizaphela. Entsabeni lengasempumalanga neJerusalema, Solomoni wakha indzawo lephakeme, wakhela Kimoshi, sithixo semaMowabi, lesi sinengiso, wakhela naMoloki, sithixo sema-Amoni, lesi sinengiso, wabendela njalo bonke nabafati bakhe betifo. Phumula sisi. Uyabona lo mzalwane lapha wadina semkingeni lenkulu kathi ngalabafati bakhe labangu-700. Ngamunye labafati bakhe Solomon kwabitha ukuthi akamjabulise. Amen. Ngekuthi amkhonte naye uNkulunkulu wakhe. NaNkulunkulu walona amkhonte aze abe nato izithixo tabo labafati bakhe. Yini leyo ingoti? Yekuthi akhonte uNkulunkulu bese na uhlanganyela netiveletinye uze uthatha nebafati kubo. Akukabi khona-ke phakathi kwenu labatawubanjwa moya lonjalo. Amen enkozweni. Ungatholakala ulikholwa lelingumzenzisi muntu lomusha. Njengoba leBhayibheli ishito lathi ningalingisi labazenzisi labathanda kuthandaza bemile emasinagogeni abo nasemajikeni etikalati kuze babonwe bantu. Lithi umvuzo wabo sebawutholile ngalamanye amagama kuNkulunkulu bangasagazi lutho. Sebavele bahlulekile budlalweni babona uNkulunkulu. Ungabi njalo wena. Kunenkinga-ke bantu abasha kuthi ufellowshiphe nebantu bemasono. Unalomunye wasesigodini saseNkandlweni ngeke ngamusho libito lakhe. Ngalomunye unyaka uvela lenye lijaha lasesontweni lifuna kumthatha lifuna kumshada. Ibona impilo yakhe le kahle. Sanibonani bazalwane? Uma bangitshela mina njengemfundisi wakhe ukuthi hayi unenjalo licela kumthatha, ngithamba uyolitshela ukuthi sina sihlanganyele. Asishadiselani nalomunye umuntu. Hamba ungcestele. Wahamba lo mfundisi wayomncestela lo bhuti. Sanibonani bazalwane? Wagcina vele ehlulekile ngoba lo sisi wabambelela kuloko. Lolu iBhayibheli likushona lesamnikele yabo. Nalamuhla kusafuneka abantu abasha baphile kanjalo bathembeke bangafani naSolomon. Qhubeka nzabelo. Simakathi wabendela njalo bonke labafati bakhe betifo. Labebashisa impepho banikela nemihlatshelo kulezi thixo tabo. Verse 9. Simakathi wathukuthelela Solomoni ngoba inhliziyo yakhe yayisukile kuSimakathi. uNkulunkulu wesizwe sema-Israyeli
Phumula si. Nkulunkulu wamthukuthelela Solomon. Loba ngena ukuthi bese asukile uNkulunkulu. Umuntu owesuswa yini? Wesuswa kuhlanganyela nediveli namakhosi amanye. Kwaze kwaba lula ukuthi umyalo kaNkulunkulu athathe bafati khona. Bengaka nempilo yakhe yokukholwa bayibhidlika bayiqedza bamcabanisa naNkulunkulu. Wagcina salukhastoma lecontact iThixo manje. Yena lobekathi asebandleni laJesu. Yena lobekathi alingayithiwa isisi. Sanibona bazalwane. Yena lobekathi angi-MC lothenjiwe la ebandleni. Kodwa ugcina sewusetandleni laSathane ngani? Ngokuhlanganyela nabantu bemasoka. Muntu lomusha lomsebenzi lokwendako lojatshulelwa ngawo libandla nebantu bamasonto bayakubona lokho kuwe bayakulangatela abanye ukuthi lama-services akho bawathole. Sanibona bazalwane. Kodwa yathi uSathane ufuna kubulala. Libhayibheli lithi asikahlanganyeli sine lesibukhanya nebumnyama. Lilama kanimaniphuma kwentabalayo. Angithi tshana ngabe kunemadolo ayawohloba. Amen. Nakuvela ilanga bumnyama kuyasithela. Uma lilanga lishona bumnyama kuyabuya kusho ukuthi letinto letimbili atihlalelani. Amen ngozwe. Amen bazalwane. Amen. Sihloko sethu sishoda lamagama bungode bekuhlanganyela nemasoka. Amen ngozwe. Noma kungaba letinto longabona ukuthi dihle kangakanani khona kodwa yathi ukuthi akusiwo kwakho akusiwo kwenu. Umele uhambele khashane naleyo ndzawo leyo. Ngoba noma kwendi lokho utibulala wena. Ukuphe sibali mhlawumbe. 10 futhi. Ngakho simakathi wakhuluma kuSolomoni wathi noma abemalele Solomoni ukuthi alandzele labanye boNkulunkulu noma Solomoni akazange awulalele umyalo wasimakathi. Kholo lwami lonyuka nalo, kholo lwami lonyuka nalo. Noma abemalele Solomoni ukuthi alandzele labanye boNkulunkulu noma Solomoni akazange awulalele umyalo wasimakathi. Phumula sisi. Niyamuva uNkulunkulu ukuthi umuntu noma akholwa amkhonta uyamnaka. Lithi Solomoni uNkulunkulu bekamalele akamvumelanga. Amen bazalwane. Kodwa noma uNkulunkulu atinike isikhathi wamtshela ukuthi ungakwendi lokhu Solomon njengoba ngitshela nami ngithi ningakwendi bantu abasha ufellowship nemasoka noma awuphethe isitungwe lesinjani ninelungelo lekuhlela inkonzo nihambe niyoshumayela kubantu abangakholwa. Sanibonani bazalwane. Lekuhlela inkonzo tenu sithe sibafundisi sitane nani msitane nodwa sikhona sihleli phasi. Sanibonani bazalwane. Hayi ukulambela kuyofellowship. Noma uNkulunkulu abemalele kodwa Solomoni akamlalelanga uNkulunkulu. Kodwa muhle umuntu longalaleli bazalwane.
Mubi umuntu longalaleli, ungadikhanzike nawe ulikholwa leli ngamlaleli uNkulunkulu. Amen. Amen. Bengisaxoxa nalomunye umzalwane. Akekho la kangwane kugqoka la kangwane. Uthi lo mzalwane ngibone imbone so kwaseyigcina so. Ngithi mina uyakhona ukubona lokho kusho ukuthini. Uthi cha ngikho. Ngiyamchazela ngithi lokho kusho ukuthi lokho kusho ukuthi. Kwakho lokumele ukwende ukuthi ulalele uNkulunkulu kuphela. Umuntu lomusha lenkulumo. Ngithi kwakho ukuthi ulalele uNkulunkulu kuphela. Uyaqhubeka futhi uveta ukuthi uvele so umfundisi wavela so. Ngathi nawubuka lokho oqala kwehluleni lokwesibili. Uthi hayi kuyafanana ukuthi yini into lokumele ukuthi uyolalele uNkulunkulu kuphela. Mina kulendzaba lomtshela yona angijubi lutho ingeyakho. Nabe wena usenganathiseki ungaqhubeka wena lokwendawo uthandaze ukuthi uNkulunkulu kodwa nje lithi iBhayibheli fakazi lokubili noma lokuthathu kunjani phelele. Uyabhala lokumzana uthi hayi sengenethisekile. Kusilendzaba injengoba usho njengoba nalapha lekubonakaliso isho. Ngithi angisho lutho indzaba ingeyakho. Amen konzweni. Amen. Amen bazalwane. Muhle umzalwane lolalelayo. Lo ngafuni kuya ezulwini laNkulunkulu kodwa akamlaleli uNkulunkulu. Ungakuthi ungena njani? Umelele nalo mnikati welizwi kodwa ufuna uya lapha emntini wakhe. Utawuhlangana kodwa. Angeke bantu abasha uhlangana kodwa uyalalelwa uNkulunkulu ekhintweni to. Genesis 34. Thala verse 1. Genesis 34. Bungoti bekuhlanganyela nemasomo. Kuyingoti kakhulu bazalwane. Udlwengulo kwathina ngalelinye ilanga thina indodakazi yaJakobe layidala uLeya wavakashela lamanye emantombazane akulenye indzawo. Yes. Labengamakhenani. Shekemu umsawa Hamori umhavi labesikhulu saleso ndzawo wathi nakabona wathatha wayakundlwengula wamhlazisa. Verse 3. Inhliziyo yakhe yanamathela kudina wayithanza le ntombazane ngabo wayisonga. Shekemu wakhuluma kuyise Hamoni wathi ngicela uyithathele le ntombi ngifuna kuyiteka ibe ngumkami. Amen. What a mighty God we serve. What a mighty God we worship and adore Him. What a mighty God we serve. Mighty God, what a mighty God we Amen. Sithini sihloko kulendzaba? Sihloko la funze khona sisi la Genesis 34. Sithini isihloko? Udlwengulo kwabani? Kukahle mose somntadlwengulo. Kukabi. Umuntu ubangenwa yini usadlwengulo?
Funda sisilemvesi. Ngelinye ilanga thina izotsakathi yaJakobe layidala kuleya wavakashela lamanye emantombazane akuleyo indzawo langemakhenani. Phumula sowuthetheni. Angemakhenani akusibo baka-Israyeli. Ngalamanye amagama uhlanganyela nebantu labangisibesivisayo. Njengathi sisebandleni sibantu abasha nawufellowshipha nebantu bemasonto wendabona lokho. Amen. Lokho lokakavumeleki ukuthi ukwende. Naye inkombatana lekholwako laka-Israyeli ngudina libito layo. Ndodzakati yaJakobe wesi-13 bomnakabo bonke bafana waba nje uyedwa inkombatana ekhaya kuyo. Lo sisi ngalelinye ilanga mathi bekaphethweni uyesuka ka-Israyeli uvakashele emantombazana langakhoni na. Yingodi yebhasi nebhayisikili usho babeshabe esuku. Akukafanele sitholakale abantu abasha sifellowshipha nebantu bemasonto ngoba lapho ukithengisile cheap. Njengenkombatana lengwa baba. Amthengele ichapisi shempoti. Amthengele 5 emachapisi. Somganile kanjalo. Ngemachapisi nje. Bayashipha abantu abanye abantu. Ubantu njengechapisi nje. Nalo sisi abantu bekathakweni ekhaya. Umsebenzi ekhaya ingapheli kangaka Nkosi yami. Usuka uvakashele emahedeni. Bakhona abazalwane emantombazana yakholwa nabo. Ukhetha nje uvakashela abantu angakhoni nabo. Enakafika lapho liyadlwengulwa. Sithi bantu abasha kwempiwe ekukholweni kwaJesu uthi sifellowshiphe nebantu esingakhoni nabo. Amen inkonzweni. Nawe ifundza ifundza yonke le chapter ngeke soyiqedile nje kule chapter. Utawuthola ukuthi bobhuti bakhe lo sisi baba furious. Bathuthela bagwala kokana. Kanjalo udlwengulwe dzadzewethu. Kuthi uthemsele namo. Uthichiphise yena. Lithi uvila ukuthi inhliziyo yasheke iyanamathela kulodina. Wase ucela ukuthi agcine amthatha amshade. Uze ufuna ulifunza noma lingabita lobone lingakanani ngalikhipha. Bobhuti balosisi bavuka bavuka injebovu. Bathi thini asiganiselani nebantu labangakasonto. Yebo. Asiganiselani nebantu sisive sinye nabo. Bayifihla impukuthelo yabo bathi uyathi thina singakunikeza dzadzewethu wena jawe. Uma nje kuphela ungavuma wena usokwe. Ufanane nathi kuqala. Ufana naIsraeli kuqala ngako konke. Nguleyo ndlela kuphela lesingayena ukuthi gcine simkhulula dzadzewethu umshade. Ungakabi sife sinye kanye nathi kodwa ngeke kwenteke. Loba ushoyini bebangahlanganyela abazalwane netifele tinye timbeni. Ngikuthi into ababemshaba khuluma ngesidlo senkosi sikhona la. Waze wathi noma ngabe umntwana kaNkulunkulu kaIsrayeli noma ngabe unesigcila esithengwe ngemali. Uma ngabe kodwa singakadimisela ukuthi sibe sakhona lapho ngalokuphelele sivume uhambo wakhona asibe singahlanganyeli ephasikeni. Amen bazalwane. Amen inkonzweni. Walimala kanjalo ke dina bazalwane wareshwa. Uyabona umzalwane lekathi afundiswe kahle ukuthi awudishintshe. Funza Matthew 5:36. Afundiswe kahle ukuthi inwele awudishintshe. Wefika abantu besolo batatha akunankinga hambe yodaya. Thola inetho nje wena ulungise inwele zakho ukuthi ibe mhlophe. Hawu babe ngaphala waba mhlophe wabanjena ishonephi ishini. Thenga ishini mosudayile inwele engaphalana. Bathatshela kanjalo emasolo. Ungafuni ngisho nangenhloko yakho ngobe
libe ngisho nalunye lunwele ukuthi lube mhlophe noma lube ntima. Amen. Wena mzalwane kuthiwa lapha ungafumi ngenhloko yakho. Ngoba ngeke ushintshe lalunye lunwele ukuthi lube mhlophe noma lube mnyama. Ngalabanye amagama lokhonta uNkulunkulu akavumeleki kulungisa inwele. Ulona-ke losane moya uhlanganyela nefellowship nebantu bemasonto. Bakakutshela ngaphandle kwevesi bathi akusiyo inkinga lokho. Angithi vele nawudalwa wadala kunwele kabamnyama. Ubuyisela origination yayo. Sanibona bazalwane. Bakhohlwa ukuthi kunemfundiso yaNkulunkulu kulokholwa ukuthi uthini kubo. Lithi iBhayibheli ngeke ushintshele unwele lwakho kwekuthi lube mnyama noma lube mhlophe. Sanibona bazalwane. Kodwa umoya wefellowship anase ubambile. Unathi khali usemkile ukuthi into letiningi kawutholakala kubambile udenda ngoba utishipise wena umfana kaNkulunkulu. Amen. Amen. Ithi indzaba asikwendi lokho phambene nemiyalo kaNkulunkulu simele kuhlala kuloko lokuyintando yakhe kuze kuthi kuphila lophakade sikhone ukuthola. Amen. Amen. Siyaqhubeka siyabonga labangenako inkosi ayibekele umusa. Amen. Ake sifunze ikhulu chapter 14 verse 1 kuya ku3. Bahluli noma ikhulu Judges nesilungu. Lo ithola kuyafunza masinyane sahloko 14 verse 1 kuya ku3. Sihloko bungoti bekuhlanganyela nemasondo. Samsoni nentombi yaseThima. Samsoni wehlela eveni laseThima. Wefika khona wabona intombi leyayingumFilisti. Wathi nasabuya khona. Wefika wakhuluma kuboyise nenina wathi, ngibone intombi lengumFilisti lapha kulaseThima. Ngithatheleni yona ibe ngumkami. Amen. Ngomula sawuqhubaqhubeka la ugcine khona. Lapho sithola lilunga lasekukholweni bazalwane. Lilunga lasekukholweni sahamba hambile. Lihlangana nentombazana yaseThimna. Uyasho futhi ukuthi waseThimna. Sanibona bazalwane. Hanana ngishekeli liyambona. Wathi hayi noma kinto kinjani. Hayi muye. Lithi lalisuka lejaha liyambamba liyamleka. Liyamvemula liyammosha liyamqeda swe. Inkinga yini uhlanganyela la ungakafanele uhlanganyele khona. Kuba yingoti kulona uhlanganyela. Thina bafundisi boba besimelane nabo bedlamisa besolo siqhubeka nalabakhona labakhimisele kulalela. Lo utawuhlanganyela utawufa yena ahamba yofela khashana. Sanibona bazalwane sisale sibuhlungu. Inkinga udithengise wena. Buka lo muntu uphuma ekhaya enzaweni lephephile. Sanibona bazalwane kunebatali bakhe lakhonda nabo kodwa nabona bazalwane akasiwe sive sakaIsrayeli wetive lo muntu ahlangene naye. Kodwa noma akwati lokho uyaqiniseka ukuthi akente budlelwane naye kanti uNkulunkulu uthi hayi kanjani. Amen ukozweni. La ugcine khona funza wephambili. Boyise nenina bambuza bathi, kude yini intombi lapha emkhathini wetihlobo takho nasemkhathini wato tonke tive takini. Lapha lithi iBhayibheli Samson uma sekariphotile batali bakhe ukuthi bengahamba hambile ngahlangana nentombi yaseThimna ngiyacela Nkosi yami batali bakhe ngithatheleni yona ibe umkami. Uyeva mos lapho ukuthi Samson akafuni ukubamba letijume labo indlela. Uthi akathathelwe ngendlela lekahle.
but inkinga akasiwa sendlini lo muntu. Inkinga ufuna ukuhlanganyela netive lokuthatha khona kuto umfana. Sanibona bazalwane. Le kuyimvo lengakavunyelwa. Ngithatha abatali bakhe lapha response yabo. Ngoba bakhomba ukuthi bemele uNkulunkulu kahle. Bemele uhlangothini lwakhe bathi sekude yini la kaIsrayeli. Awuphindze khona lapho umntwana kithi. Boyisene nina bambuda bathi kude yini tintfombi lapha emkhatsini wetihlobo takho nasemkhatsini wato tonke tive takini. Iya, uyayiva lenzaba abatali sebayaresista. Bathi ufuna ukuthatha intombi yaseThimna yeSamsoni empeleni nje phakathi kwetihlobo takho. Phakathi kwalokhonta nabo, phakathi kwesive sakho akusekho yini lo ngambona umthathe na. Ngalamanye amagama baqonze kumvula umqondo ukuthi hayi uhamba ngaleft kenyalo Samson. Uyanhlanhlanza. Uyalahleka Samson. Usho batali bakhe labamtele bamkhulisa labamele uhlangothi lwaNkulunkulu. Sanibonani bazalwane. Ngabe utawuphendula athini funda sini? Sewungadzimate uye esiveni semafilisti lesingakasoki nekusoka uye uthatha khona umfati. Lalela ukuthi batali bakhe bathini. Solomon abatama kuyisa umqondo wakuthi angakwendi lokurongo. Sewungaze uyothatha kulamafilisti yeSamson sive singakasoki. Lokusoka lapho kahle kahle khuluma ngendzaba ukuthi lo muntu uphethe imfundiso lenye. Le contrary yephambene kunemfundiso wena loyifundzile wayemukela wenetiseka ngayo. Sewe nanyalo ufuna ukuthatha khona njengoba sisuka lapha kuSolomon bazalwane. Nimbonile Solomon kwendale. Nganayo mistake la ufuna kuyenza Samson la. Solomon naye wathatha 700 bazalwane kodwa bagcina sebamkhiphile ekulanzeleni uNkulunkulu ngalokuphelele. Bagcina bamena ukuthi aweqe umyalo waNkulunkulu akhonke Thixo. Nabo naSamson batali bakhe bathi tetihlotshe lakho Samson kula kumele uthathe khona umfati ngale nkulumo yakho. Esiveni sakini ngula kumele uthathe khona umsiti. Hayi kuleke indawo. Kodwa sibafundisi benu siyamangala. Kula malanga nala ukuthi labaningi benu bantu labasha nibhizi ngekuthatha emahedeni. Nibhizi ngekwetha umyalo waNkulunkulu. Labanye benu niyabati. Amen enkonzweni. Lona ngumoya lofikile lo ushako phakathi kwenu. Iconsequence yakhona aninaki. Angixoxele ningakangibuthi. Kunalomunye lomusha njengani. Indzaba semuva lebo 1996. Hayi siyanya. Lomunye lomusha kulo lwebandla njengani. Wenda liphutha nali Samson saconze kulenda nyana. Wathatha ngesandla sesancele. Wahamba wayoshada. After 27 years ahle kunyalo umuntu wakhe loyo wekutifunela ba divorce. Ngoba waqansula uNkulunkulu udenta sihlakaniphisa kanhlaka. Amen. Amen. Sebude tihlotshe takho eSamson lo ahla uthathe noma isiveni sake ngiqhubeka sisifundza. Kodwa Samson waphendula uyise wathi ngithathele yena. Uyathandzeka emehlweni ami. Amen. Sanibonani bantu abasha. Amen. Siyanicela thina sibafundisi benu. Ngebubele baNkulunkulu ukuthi ningabi bodadahele bazalwane. Amen.
ningatigcinisi inhliziyo zenu. Imfundiso lephilile ngiyo lekahle nokumele kusimibambe nihambe ngayo. Kuze kuthi inhloso ekukholwa kwenu ekugcineni kwelibanga lekukhonja kwenu nite ukhona kuyithola. Amen. Niyabona Samson uthini? Samson simbalela ukuthi wasendle ukholwa kaIsrael kodwa kubabe wakhe uthi ngicela ungithathele le ntombazana isivele singakasoki. Uthandzekile lo ntombazana emehlweni ami. Uvela liphuzu lelinye lekuthandzeka emehlweni. Ninenkinga bobhuti nabosisi. Ngoba uNkulunkulu nakakhuluma niyedlula kuloko ekakhulumile uNkulunkulu bese nifuna ukubuka nini. Uthi unjani lo muntu laseNkulunkulu angene naye emshadweni? Unani? Khana kubona injani? Status sakhe sinjani? Kahle kahle uyitype yami. Mulani fike nife khona nine bantu labasha nebunezi. Amen. Gani phela ingoma ethu yalalelwa noma simo singavumi. Nibe seningemhlabela lengoma kuphela ningaweva nalamagama. Nakumele lalelwe sengilingisa Solomon ansalaleli, sengilingisa Samson. Samson bayamsita abatali bakhe lapha abaholi bakhe. Uthi ubo ngicela ngithathele le ntombi iyathandzeka emehlweni ami. Umuntu ethandzeka emehlweni akhe nje uhlelelwe ngubani uNkulunkulu na. Ngilapho abantu abasha banganaki khona. Ningateli itinto ta 2 minutes bantu labasha. Yendantinto ta lifetime. Tinto letabangela ukuthi uNkulunkulu abe nani indlela yonke. Samson usitengoma kanti uthi yathandzeka qhubeka ufunde mntwana sekhaya. Toya laseqineni. Bahlali baSamsoni bebangadi ukuthi lokho kwakuvela kuSimakade bebe nguyena afunana nelithuba lekuhlasela emaFilisti. Alright. Iphelile siyabona. Lana lefuna ukuthatha abantwana baNkulunkulu imfundiso lemile la. Loba kuthi uNkulunkulu lefuna ukuba lephindisela kusho kusekuraba lokho lokusho batali bakhe kuSamson. Solomon leyo imile. I debate ayikhulunywa kumele nje nokhonto yabo aphile kanjalo kuphela. Amen. Uthi into yoKorinte kukhanya nekumnyama kunakuvumelana kuyo. Ngibo labatali ke lapha bathi edihlotsheni yakho Solomon sekude lokubona ngolomamthatha evesiveni sakini kude lo ngamthatha na. Amen. Amen. Amen bazalwane. Amen. Kuyingoti lemangalisako ukuhlanganyela nebantu bemasonto bazalwane. Lo ndawuthimisela kwenta lokho ukithengisa yena nje kuSathane. Ngothamente ibhola adlale ngaye amente lokwanalokho. Asigcine bantwana basekhaya ngale ndzaba le. Asifunze Isaiah chapter 6 verse 5 ya 8 siphethe bantwana benkosi. Isaiah chapter 6 verse 5 ya 8. Loyitholako uyafunda. Ngakusenithi maye kimi mina ngiphelile ngoba ngumuntu lotindzebe temlomo wakhe tingcolile. Futhi ngihlala emkhatsini webantu labatindzebe tabo tingcolile. Emehlo ami ayibonile inkosi Simakade lomsomana. Phumula uyaqhubeka kwala. Siva indzaba yaNkulunkulu lapha na Isaiah bazalwane. Ingceku yenkosi. Uyakhuluma lapha lo mzalwane ukhuluma ngaye. Ukhuluma ngaye uyakilahla. Ukhuluma ngaye uyakisola.
ukhuluma ngayo ubona liphutha lakhe very late. Uthi maye kimi. Mina sengiphelile. Lokuba ukuthi ngiphele mina Isaiah yini? Uthi ngihleli phakathi kwebantu. Labathi ndzebete mlomo yabo tingcolile. Lokusho ukuthi abantu abasha kuyakhawunta ukuthi uphila nabo bani. Banjani laba lophila nabo? Ngiko Matthew 10 verse 16 utawuthi ngiyanithuma njengetimvu phakathi kwetipisi. Ngabo ke ngithi hlakaniphani njengetinyoka nibeke bucili njengemaduna. Kumele nihlakaniphe bantu abasha. Environment ophila phakathi kwayo, bantu ophila phakathi kwabo ubabone labo lesathana ngakubulala ngabo. Bese usheshe ufanana nemphangele. Yabona imphangele wajiya umbila wenda lilayini. Uthi uyiholela isifila uthi thiye khona lemphangele. Imphangele kafike ime ibuye lo mbila le setup yayo. Ibone ukuthi yabona itrap kele. Isuke lapho indiza ihamba ishiye lo mbila wakho kanje. Ngalamanye amagama akusilula kuyibamba imphangele. Ngoba ihlakaniphile. Kumele sibe njalo nathi. Isaiah lapha uyatibona ke kuhle kakhulu ukuthi umuntu atibone basekwana. Uthi senenkinga lengiphakathi kwayo mina enyama. Sengiphelile. Uthi tindzebe temlomo wami setingcolile. Uthi ubaba uthi ngihleti phakathi kwebantu. Njengoba sihloko sithi ungoti bekuhlanganyela nemasono. Uyakibona lapha Isaiah uthi inkinga yami nginokuhlala phakathi kwebantu lababi emilonyeni yami. Unalabanye phakathi kwenu bazalwane banemfundiso yaSathane lethi yimbi lempu ukuthi bhoti akhamke athi uNkulunkulu uthi angishade nawe. Bathi akatikhulumeli ngani yena nami. Angitshele ukuthi uyangithanda. Abalabale 1 2 3. Lenkulumo ivela ngakule side leli. Lwabosisi. Hayi nonke ningive kahle. Akusini nonke ukhona kodwa Sathane lababhabhadisile. Labana lesifundo leso babhizi bahambe bajova nabanye phakathi kwenu. Longeke ahlakaniphe uyabanjwa kulesifo afe. Njenga Solomon, njenga Samson. Kodwa lo tawuhlakanipha utawukhona kuyibalekisa impilo yakhe angabulawa nguSathane ngembolencane. Uthi Isaiah sengigcina bazana sengiphelile mina. Utibona yena ngabolo seqeni kwakho ukuthi sebonakele kimi. Uthi tindzebe temlomo wami tingcolile inkinga ngihleli phakathi kwebantu labathi indzebe zabo tingcolile. Fonza qhubeka kwakho. Kepha lelinye lemaserafi landiza letakini liphethe lilahle lelivuthako esandleni salo lelalilithethe ngeludlawu elatini. Lefika lathinta umlomo wami ngalo lathi buka la lokhu sekuthinze umlomo wakho ngakho licala lakho selesuliwe nesono sakho sesihlawuleka. Gcina ku verse 8. Ngase ngiva livi lasimalaze lithi ngitawuphuma bani ngubani lotasiyenza. Ngase ngithi nangu mina phuma mina.
ukubusiswa kwakhe. Yeah. Njengoba sesikhona la workshop wazalwane. Sidelele usitwa uNkulunkulu ngalo live lakhe ngedelulelo. Lo tawuphumelela lo tawukhuluma athi Nkosi ngiyathina usitwa nguwe. Nkosi ngiyakubona. Simo sami sisenguphele ukuthi ngilimale masinyane. Bewumede wamvusa inkosi u-5 na. Isaya lapha sekakhulumile ukuthi nginenkinga emlonyeni. Ngiphelile. Ngingcolile. Kuba futhi mistake yami uhlala phakathi kwabantu lababi. Lelinye verse yakhe lithi lona lohamba nalababi utawushoshotelwa ngibo. Ngalamanye amagama batakufaka etinhlweni letimbi ngoba uhlulekile ukuthi utehlukanise nabo. Kuyingoda ihlanganyele abantu bemasonto bazalwane ngoba bakufundisa imikhuba yebumnyama. Sekakhalileka Isaya ezulwini kuba neluhlelo lekasitwa ngalo. Ithi iBhayibheli uNkulunkulu uthumela ingelosi ithatha lilahle ngeludlawe altari iyandisa iyakulomzalwane nayifika kuye iphethe lilahle lelivuthalo seyithinta indzebe temlomo wakhe ngoba bekakhombela kahle lo mzalwane. Uthi inkinga lengiyendile ngibethuvo khanda khuluma tintfo leti ngifanele ngangcola ngonakala. Ingelosi yamthinta letindzebe temlomo ngaleso sizathu wahlanjululwa. Wagezwa. Walungisiswa. Ingelosi ayicetha kumthinta seyadiklela ke manje ithi njengoba leli lahle yona Isaya selithinze indzebe takho temlomo. Sono sakho sesithethelele. Likala lakho lebe unalo seliphelile. Amen enkosi. Manje lelivesi lokugcina sekuba nembuto ke lophakanyiswa kwezulwini. Kunemsebenzi lokumele sendelwe wona. Cabinet yelizulu but ngubani esingamthola lokaba competent ukuthi asendele lo msebenzi. Indzaba sekahlenziwe Isaya sekalungisisiwe nomzalwane ngoba bekanenkinga yokuhlanganyela nebantfu lababi akhona kwagcina kwamlimata lo. But ngekukhala kwakhe ngoba Mateyu 5:4 lithi babusisiwe labakhalako ngoba bayadududwa. Lithi ke uvakala sewakhuluma lapha Isaya uthi thuma mina Nkosi njengoba ufuna lokamthuma amnaweki ukuthi ngingathunywa. Amen enkozweni. Amen bazalwane. Emini bantu labasha kuyakholakala ukuthi umuntu omusha aphile neNkulunkulu asibonelo lesihle. Uthi Mateyu 11 lijoba lami lilula nemthwalo wami awusizi. Amen enkonzweni. Kodwa lokhonisa umbala kaNkulunkulu omusha ukuthi ayiphile lempilo. Njengoba ngiyayifakaza ukuthi nami kulesigaba sebusha angendluli ngeqembu labanana. Ngiphilile lempilo 29 years ingumuntu omusha. Unanajala kangwenya nale isibusiso. Uyathanda ukuthi yekayeka silevu sakhe kulamaviki. Mina ke bengivama sangusiyekela sibe sithe sikhulu kakhulu ngesasibusiso. Lo wangishadisa wathi lapha ekulakeni bengicabanga ukuthi lesizwa ngibani. Amen bazalwane. Ngikonze ukuthi kuyaphileka kuphela nangabe sitawumlalela uNkulunkulu inthando yakhe siyeke esiphile ngayo. Sanibona bazalwane. Emini bantwana baNkulunkulu kungabo
lesifisela ngabo kumele uNkulunkulu alisike kuthi nize ningahlanganyeki nebantu bebumnyama noma bangakibalele kukholweni sivile ukuthi banenge bazenzisa sengqina ke verse lithi bafarisi bahlethe esihlalweni saMose kwenteni lokulabanichela kona ngoba banitshela lokuseBhayibhelini kodwa ningaphili njengoba bona baphila ngoba baphila impilo lejekile so ngafisa abantu baNkulunkulu nayo indzaba kumenjani empilweni yakho lo moya wekuhlanganyela nebantu esingakhoni nabo awubabambi na bengeke walingisize awuthi Nkosi ngiyawacela emandla ngisite nami ngiyabonga uNkulunkulu emusa akangibusisele nina elisithuba lakho ngiyabonga kakhulu Inkosi ayisibusise